Guys, wasanga ufite smartphone ariko utazi izi settings icyo zimaze muri telefone yawe. Reba iyi video kugeza urangiye nkwereke izi settings nenye, nkwereke uburyo zikora ndetse n'akamaro kazo muri telefone yawe. Guys, niba uri musha kuri channel yanjye wabanza wakora subscribe mbere yuko ureba iyi video kandi urebe kugeza irangiye kugira ngo ubashe kubimenya. Utirukanyisha video uyirebe maka irangiye nibwo uri buze kubimenya. Nkurikiye nizere ko wamaze gukora subscribe, wowe uri kureba iyi video. Izo application izo settings ngiye kuzikwereka kandi zagufasha muri telefone yawe kugira ngo akenshi na kenshi ari gufasha kugira ngo itamara umuriro cyane, kugira ngo itajya umuriro cyane mu gihe ugiye kuyikoresha ugasanga iri kujya umuriro cyane. Ibyo ngibyo ngiye kukwereka biraza kuyirinda. Nta kindi kintu uri buze gukora, uraza muri settings yawe. Numara kuza muri settings yawe, dore application ya mbere ni iyi ngiyi yitwa batiri saver mode. Batiri saver mode bitewe na telefone ukoresha ariko nyine ngiye kwa nkwese imagine ni batiri Reba. Umva telefone yose ntihaboraho ngo batiri. Hazo wakande, numara kwakanda uraza ahangaha kuri batiri saving setting wakande. Nta kindi kintu bivuze gukora, uraza ahangaha kuri batiri saver, ngira ngo urabona yuko kari off, ariko ninza nka akanda ahita nkagira on, ngira ngo urabona yuko kahise kaba on. Ise ngakanda kahita kaba on, ndongera nsubira inyuma, ngira ngo urabona yuko ahangaha ku muriro wanjye hahise hahindura ibara. Ngira ngo hahise hahindura ibara, wabibonye. Ngiye kukwereka indi settings ya kabiri. Iyi ni settings ya mbere, kanze nkwereke indi settings ya kabiri. Indi settings ya kabiri bayita dark mode. Dark mode akini kintu uri buze gukora. Dark mode ugiye kumbaza ngigufasha iki? Irinda telefone yawe kugitwara umuriro nabwo cyane, nubwo akangaka amaze gufungurana kuko gatuma gutagenda cyane, ariko dark mode nyine yahita ihinduka umukara muri phone yawe. Irinda gutwara amashanyarazi cyangwa se urumuri rwinshi muri telefone yawe, bityo bikagufasha kutatwara umuriro mwinshi. Uraza uzamure kuroringa uri kujyana hejuru, uraza ahangaha kuri display. Umara kuza kuri display wakande. Nta kindi kintu uri buze gukora, uragera ahantu hameze gutya. Urabona ko ahangaha mbere ni light theme, handitswe light theme na dark theme. Je nta kintu ndahitamo iyi dark theme. Ngira ngo urabona yuko telefone yanjye ise ihinduka umukara. Iyi ni iyindi application, ni settings ya kabiri yagufasha kutamara umuriro muri telefone yawe. Guys, ngira ngo wabibonye. Urongera usubira inyuma nanone. Nta kindi kintu uri buze gukora, ugiye kuza ku yindi settings ya gatatu. Ubone ni iyi ngiyi settings ya gatatu, ni notification center. Notification center ngira ngo urayibona ahangaha. Iyi dore ni ngiyi notification center, ngira ngo urayibona. Uraza wikandeho, oya sorry, ntago ari notification center, ahubwo na application kandi akangaka ka app manager. Akangaka ka app manager. Ubundi tugiye kuza tukanda hano kuri app manager. Nitumara kuza kuri app manager, tugiye kuza anga permission manager. Urabona ko ahangaha kuri munsi ya app update, permission manager niho turi buze gukanda. Iyi permission manager imaze iki? Guys, niba utazi ikintu permission manager imaze, ni itanga ama application, iha uburenganzira application kugira ngo ikoregweho kamera cyangwa se video. Ni mpamvu uri kubona fresh ndi gukoresha twanze kuza, nuko ntemeje yuko muri settings ngomba gukoresha permission cyangwa se kamera cyangwa se recorder. Niyo mpamvu uri kubona yuko ahangaha bitemewe. Naza nkande byibuze nka kuri kamera. Urabona yuko ari ama application 36 yemerewe gukoreshwaho amakamera. Ntabwo urayabona naya yose, ariko nk'ingi yo kwako ndi muri settings ntabwo byemewe. Niyo mpamvu natwa dukoresha ndi gufata video
twahise tuvaho. Iyi application nayo nizere ko umaze kuyumva. Iyi yari application ya gatatu. Ngiye kwereka indi application ya kane. Urongera usubire inyuma. Indi application ya kane ngiye kukwereka ariyo ya nyuma ni iyi ngiyi yitwa Digital Wellbeing and Parent Control. Dore ni iyi ngiyi ngira ngo abenshi mu telefone bayifite kandi ntago bazi ikintu imaze. Iyi application wakwibaza ngo ngimaze iki? Iyi application igufasha kumenya telefone yawe uyikoresha bingana iki. Kuri Facebook wagiye umwanya ungana ute? Ese ni iyi application ukoresha cyane gusumbya izindi muri telefone yawe? Iyi ngiyi iyi Digital Wellbeing ireba igufashamo. Uraza uyikandeho, numara kuyikandaho ngira ngo urabona yuko wese watwereka ama application dukoresha cyane. Reba nk'iyi ngiyi. Reba hano ada nyine ni izindi ama application kandi gatari hano nyakoresha aka kantu kangana gutya. Ngira ngo urabona aka ngaka. Aka kari hano. Aka karimo aka. Dore na uko nguko yani application nyakoresha. Noneho kuri YouTube dore iki kintu cyose. YouTube ngira ngo urabona yuko aka kantu kose. Aka ngaka. Aka kose. Ni kuri YouTube gusa nahakoresheje. Noneho kuri Chrome dore naka gusa. Chrome dore naka ngaka. Niho nakoresheje kuri Chrome. Niyo file yanjye ndeberaho ibintu byanjye. Dore naka ngaka. Noneho kama scanner dore ngira ngo byose uri kugenda urabibona. Dore naka ngaka. WhatsApp dore naka ngaka nkoresha na phone. Dore naka ngaka nkoresha mu gihe ngiye guhamagara. Wakwibaza uti none buri application namenya gute iminota nyikoresha cyangwa se ko nayikoresha uko bingana? Uraza ukanda ngaha kuri view activity detail. Uraza wakande barakwereka kuri application igihe wagiye uyimaraho. Ngira ngo urabona yuko ahangaha kuri YouTube nahamaze isaha n'iminota 3, kuri Chrome nahamaze iminota 33, file 26, skama dore y'ama application yose nagiye ubwira ama chat GPT nayo n'aya masaha nakoresheje. Ngira ngo wabonye akamaro k'izi settings. Guys, kora subscribe niba wishimiye iyi video ngukoreye. Una sharing kugira ngire ku bantu benshi. Reka duhure mu zindi video ndibuze kugukorera. Ciao ciao.